whatalo whatu no malo na tātou e karesia e hata fo leo e maumai nei tūla ku whaasoa pe nunga o tātou mawhtana whatu spa ia fia o so ki tas ia ese o tātou talo tai no mātou tua wole nea wano mātou te whaasoa i o fionga ia wala o fionga lava no mātou li ia ua vea lava o se swa susu relei mo mātou masi mea alo mātou so fuma leo la wharengana e whaero mātou tupua ia te oe mātou loera fio ia mea koto ma wharinga mātou ti lolele iai ia ono vai na whaasau soilo o fionga na le mai oilo mātou tua e le nei tuas fo i le bi inga ia te oe na o Yesu amene ma mene ia e toi whatalo whatu i le malu o tātou mawhtanga whatu spa i le nei fiafi ia manto foi ia le lava tātou te ilunga o onga mai lewa yaso ia se ia o mai foi le nei teni ia o mwhai pia na whaaso atua o lo whapea foi o na nono tia i tātou po tāpunipunia foi nisi o wala e pia na iei whaama i o lo whaavo ngei e pete iane la ia li iane tua whaftai le tua o na o wala i nei o na po ia o whawhaingo fia o tātou whila ia mele a whataro whatu ia i le pa ia a silasi o mwhai o tātou maua nei tūlau ai ona sa la ngasi manatu ma se la ngona i le masina le nei. Ona o tūlanga la le i le afoi i whainga pālota le ngata i lea o tūlanga o lo i ei whaama i lo a fia pea pa a fea pea i tātou. I le ngata na o New Zealand nei, e pia wa a fia i le laurangi ato e pila o i na isi la ngona i na i whapea o na tātou tutu whatasi ma tātou ngā lue whatasi. Ina ua amata masina le nei o o September. E pe ia ofo ina atu le nei masina. E se tātou te talo filifili po se prayer chain. Ina ia whapea na tu ina atu la i le atua. Ia tūranga e pe ona iai e le ngata ona e whafonga mai mea wafia. Ale tāua ia. Ona i leo so tātou leo i te tono whainga malo ma upufai. O malo. Ia au le talo ona whamea le whionga le tua tātou te talo mo te tai, mai o lo whapeo te ia malo, ina ia whaia le whina ngā lo whasino le tua. Awa a whao ngā, i le tātou ma tā whaia upa le tātou tiute, o le tātou te talo mo i lātou. Ia, e iei le te tununga, e ngā lue mai le ngā le tua whatasi mai tātou, ina ia suia mea, mai ia whapeo na ho oile bi inga ia tea. Pela le vai aso nei le ua amata ina ai tātou le vaso talo pena whaauau mai lava aso. Ua amata le masina le tātou talo fili pena iei nei. Lus fuma whai tūla. Ia whapea fo i le mui whafunga mai o le te tei mai wapea. Mui pora fulu le meta te le whalongu iei. Ia i loa la mai whafunga mai. Le ai, o lo i le tātou lisi e whapea tu ina atu i tātou. O sengo te tai po le tātou te tai i te tono mawhtanga talo. Ia na whapopo lea o i tutono lisi nei lusu ma whai tūla. Ina ia mwhai lawa umatu lisi tūla, ia whasolo lisi tūla, ina ia whapena. O mai formasina nei, mo whapea na o atu tātou mana o ngai lumo nei tua. Ai o lo ia tātou mau mamu tutu e whawai he tātou a foi. Ia tātou a onga. E pia leila ia masina nei ono tūla no te talo mala ana pong. A mo foi so wamano. Ia sa solva iaso po stimulasu. E te anaponi e o whatasi la. E te talo mala ana pong tali mai ai lea. Tu ala whafufunga ia fo i mau ia pe o mau tu ia. E whapeona au ia tātou whasoa le nei tupo. Ia, watai. Ia ole tātou mata upu mo lesi whawa yaso le nei. O le tūlanga le te talo. Ona o lo whea ngai tātou le ekalesia ma le tātou filifili te talo. O le tātou te loma le fionga le tua. E tele lava I e tu a inga te talo ese. There are different kinds of prayer. Ma o te talo whamatala ina se whaia o ngā whapea. E tele o nei tu a inga. E tele fo ita iala ma tu la fono e whape nā o na whatonu ai. Te lea tu a inga te talo. E pei lava o le upu lea o ta alonga, sports. O se whamatalanga pa se whaupunga lau tele. Ai o lo iai le soka, o lo iai le lakapi, o lo iai le liki,
o lo ile volleyball, Le o lo touch. ile baseball, Yeah. e tele umata alonga ese nei, e Amen. tofu fo i lama la tu ta iala, ma tu la fono, e ta inai. So if I be enough for te talo, different kinds of prayer. Ia ma ratam fai oto atu lawa i nei taimi, o le te talo whawhitai, ma le vi inga, the prayer of thanksgiving and praise, o le te talo whaato i senga, prayer of repentance, o le te talo o mana onga, requests and petitions, o le te talo whaata wānau, Amen. o le Amen. intercessory prayer, o le te talo talatalonga, petitions and supplications, Amen. o te talo ma le loto whaatasi, this is a prayer of agreement, or united prayer, o le te talo e ofo i nā tuai o i le alii, the prayer of consecration, o le te talo i whaapa ia ina i tangata, o le a whapena o na ave o latu soifua whaonga ina mo le alii, i vaenga ese, ia ele ngata i lea, po o se whale tapu wai, ia po o ni mea ua, mana o tatou whapa ia ina mo le alii, and that is the prayer of dedication. Amen. Ia ma le te talo whaamanuia, the prayer of blessing. Ma o le nei la, O ma ni tu waso nei afi. Yeah. O le tatou te talo lea, o le atala noina, o le prayer of repentance. O le Amen. te talo, o le whatu i senga, o na ese le tā ua, o lo tātou sa ili mua, sua i tātou, whaatanga le anganga o le tua, e whaapupula mai i tātou ini angasala lilo, po ni mea o lo se i tātou i lunga o le tua, a wā e le whaafunga mai o ia, pe a whaapea o lo tātou, e ini mea whaale tonu mangasala i ona luma, ma o lo tā ua, le tatou whamua lalo i ona luma, ma tatou salamo. Mai le whenga tuai, o lo o iai la le te talo lea i le lua, no fua i ngā tupu e fitu, o lo no wha i pasfulu lua, o lo no wha i pasfulu wha. E wha apea la, o no wha ahali mai leo le alii a Solomona i le pō, o wha apea mai ia te ia, o o wha alongo i lau te talo, ma o filifilia le nei mea mo au, e whai, ma whale, e whai ei taulanga. A whai e wha mau lalo lo nuu, e wa ta ua i lo ingoa, ma lātou te talo, ma sa ili a te au, ma li liu ese i o lātou wala leanga, o na o wha alongo ai lea mai le langi, ma wha maa ngalo i ala tau ana sala, ma wha o laina lo lātou nuu. If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Ai whalongo mai la, o lea la tatu te tino, i le tatalo le pe o lo whatape nei na mōmua i tātou. I le mawhai o na tātou wanga i atu i le atua, ma iei le fisota inga tā ua lea, e mawhai ei o na tātou tatalo no atu pe o le tatalo, e te tatalo no atu i a te ia, wha leo atu lo rangona o lo tangata. Ai lo mawhai fo ina whaasoa mai, o ie e tātou i leise mea o whai mapakupuni, pe a vea ma se mea, e whaalawe ngi ai i le fisota inga lea. A wafo le tatalo o le fisota inga lea o tātou mo le tātou atua, o lo i le si o manga tātou te le uilo atu. Le la whapea mai ei le tala lea Solomona. Le tatalo a lea Solomona. Ina wa amata mai whai pusfuma lo mta apulawa lea e fitu o le nofua inga tupu e lua. Whamai, mai o le whaahali mai lea o le ri i a Solomona le po ua whapea mai o whaalongo i lau tatalo. Ma tō whaina lea o le mafu anga le whaalongo le tatalo. A fwoi lea ua iei mea ia ua whapea o na ave ese pe ua whaalea o ngaina i le vālea. Te pea fwoi o se telefoni a whaisini matangi fwoi le pe amili atu i Samoa. Le tatau whai atu i Samoa se o ainga po a mai le mafu i po le whaalea nga iei. Ia po ngā rono fwoi na iei. A ua le ma whaina visota ia. A ua whapea na popole lau loto po a mai se mwhai se tala. Ala ngō whaala vena vengia la mea ia o le mafu ia malmalosi. O motu si el telu waia.
o le ma fai no me ile ona le malo sil matai ia le la o fala bla venye me ele ma fai no ia so ta ingo ta to male tu pe e ni me o fala be fala bla venye ai awa foi e te tau manino awa ale manino mai la le si fu le tu ia te le tu le ma ta o ta to le ne o le tu o fi le langi ma me lo vai o no e te o sa se mele o mai ante awa foi la le mi fala bla venye e na no fo le ma fai le tali ono lo ma fo fa ai lo fina ngalo le tu le mela le fa pe mai lo le tu solo mo wo fa lo mo lo ta ba ai le ese ta ma tu fo e kali se fi tu fo il tu se fa li o le ta o le mela le fa lo o le fa lo wo e la ngona tu le wala nga tali mai wala ngona le wala ngona mai le fa pe mai lo le ta le tu so mo wo fa along wa tu la taro fa mai wo fifilia mele e fai ma fale e fai ai tama ono le taro le solmon o fa pa ye ina la le mal le na folo lon tama o tavita e fa lo na teri solmon a wo foi la lenga fa pe tu tavita ya ile tu se wo foi que tata so ta inga pe o mama wa o ale loto tavita o le tu te mim se al te mana o se me vole te vai atu te pe o no mal le o le fa sang mai ia le i pe se me o mana o ia la tala mele tu ia i te mo le fa melo ile mana ia lo fa le mana ia le ale se me te fio se vai al fa le fita fa ye fisisi solo ale te mana se me mo tu te pe lo te fa e fa ye lo te fi fa me le fa popo e ni me te mani si me tu mai o mal wala ngale wo mal fa ta tiene fo ngale tu e le fa yo mal le fa melo fa le fa pe amatara vai o le tali la o le talo ne a Solomon le tali o tavita e fa pe fai o le opula le tawa fai fa mai fai e fa ama wala lo no e wata u lo ngo malato talo it's a condition le fa o le ye mal mele pe le o mga fa ta tie tulanga ia o te tali pe fai ele fa pe le tali mai o te tali atu pe fai o ina le fa sanga ele tala le tu fa mai fai fa ama walalo lo uno oi o tato le no le tu ele o lo uma e tangata le tu le tato te tonu le ia lo tato i ne New Zealand ese uma te le sita tonu ngale tato je fatas ai pangalia o le tato te mau uma le no le ne o New Zealand e afia uma tato tu la fono ia ngai mai e afia uma ia tato ai fa maila fa pela e fa mau lalo lo no mata talo mai ata fa mai ona o tali atu le per meta wala le pela fa fo mai o lo ta pena ina la le o lo loto na ia i lona e fa mau lalo le atu ma li liu ese pe tato ti savali ese i mei wala fa ia ona tato le baba ia tu i mei o so mai le loto le fia ma le fa no no i mei o tu langa ia e peta ia fa mai fa mau lalo lo te talo ona fa ile fa mai ona la tu sa ili mai le ata ele nga te talo la te talo sa ili la fionga le tu fa mai e mo ala van fa mau lalo te talo lo wala nga fa mau lalo wala se so fa mo se si me ai pe ole we fa o tu alo tanga te ile tu ma me ia ona wa ole o yese tali pe ole se la vei po ole foi se so soani i taimi ole o nanga le ene mai sa ili mai no le ya vai ia inga ia fa mai e mo ta to vai ngai fai o la o manta penal vai nga le tua o mele lei o tali o fa manianga o le fa moi ola o lo ia le tua a le fa mele tua me mo mua fa mo la e te le talo na e fa mo e te fa mo la lo mo i lo loto e te su e mai sa ili ko a me yo no a fia im fa la vingi ai le lu so ta inga mele tua le o lo ye i o manuia ai fia mai manuela il picture ne ya tato
O le whasotainga la. O te tano lea. Sa lea i po se matawhai oi sili me tā ua lea mō kerisiano. Ele o whape mai la whateta inga ni usila a whai wha maua lalo tangata ni usila. A whai wha maua lalo tapo inga ese ni usila. Le ai. Pau ale mea le fitala ye keriso le tua o na rona nuu o na tangata ua ta ua ilona ingoa. Christians, followers of Christ, born again, spirit-filled Christians, a whai e whaamawalalo o tātou. So o lona ona fofonga o lo turi matai mai lava tātou. O tātou matawhai oi lea. Ina ia manuia al whanga ele ma le tunu o tātou iai. Si o manga. Si o manga o lo tātou iai. It depend i a tātou. Yes. The Christians. Amen. Yeah. Le mai lo. Te talo sa ili mai lo. E le ngatan sa ili mai. Ai fa mai ia liu ese o latou. E le mwhai na e mongo whamunianga ma le fsota inga lea. Alo e ora pe lava le olanga tuai, le teletono, le se whātua, o le tino, o whai ola le langona whaia ina ma le a. Ai le o iai se langona lea, e ma whaiai ona e liliu ese mai ai. Ona ho o mai lo le tadia le atua, whamai ona o whaalongo mai lea. Na umana whaalongo le te talo a whaia Solomona. Whamai o whaalongo o tari atu. A o mea la ia o te tari atu la i tangata o ta uare ungoa. Whamai e mo moana o whaalongo atu. O na o whamangalo rore i lata. Wai peo la o onga le ia te mine nei li tato wa fiafi nei. Ma tato onga. Ia e loa i o tato te se o le mawhaiai o na o atu matali mai le atua. Ia e tato e tusa mo tato mana onga le iai. Ma whamangalo no. E le ngata na whamangalo. Ai whamai ona ia whaola mai ola i. Wa ili tāua mua whaalongo mai pe whaafonga mai whamangalo whaola mai lo. Mana tua foila o le tatalo le ata vita le watali nei. Ona nga a mata mai le mata upu ono. Ina ua whaia le ia le a foile le malu le atua. Whapea mai lo le tala Solomona. Whamai le atua. Ona whaasolo le e o mea. Tele i o mea na whaiai. E pe o nia, pe o issues te tele ia sa ielo na loto. O nga o le utula i mai Solomona o ia o le tupu. A o mea la ia na nau e. A e whaalongo i le te talo i le mta upu i ono. E matua i mata utia le sa saa o le loto. O tamalo Solomona i le atu. E te whaalongo longo i le te talo. E pe o le atua le wala talata mai a te ia. A o le atu fo i le pe le a wala te talo ato. Pe o le au ngani i le atua i mene. A o tu la i mai mene. A o mailo no pe a whape mo se i a te oi. A o mai e te talo atu le whale le o le te iai. Whamon mole. Tali mai. Whamon mole. Whamangalo mai. A whape fo isi taualo no. A o ma se angasala ma se me se le tusai. Whamon mole. A fo i mai lo man walu lea. A wai le loto tamalo. Ma ta talo atu i a te oi. Ile mata upuna e ono. Na o le tatalo a ta vita na whaile. Na mata, Solomona. Ile mata upuna e ono. Ona olo na lotoa ia manuia na nofua inga tupu. Ona ia iai mai e whaowina. Le mata utia o le atua na ia vaai lona ta maa o ta vita. Le la whamei. E o wela mei o whamai. Pero whapungala le a. La tango pe au te lang o pe o whamane ina lo loto ina o whapea mai ta vita e whai bolu sumalvan. Solomona. Solomona. Whamai le upu a Solomona whai bolu sumalvan ta bon. A whai e le nu se onge. A whai e se whamai. A whai e se mamai pol ngā. O se a keriso pole anufe. A whai e si uina i lātu inu o iaia lātu ai ia i lātu o e hita mai. So se mala po so se mai e iai. O le talo sanga ma ai o i mai whai atu e se tangata po lo noo. O e ua i lota i tō tasi lona mai ma lona ti ngā ma le wha amalo longa i lona lima i lona whale whamai
ia e whaafonga mai le la. Pai whawa e le loto Solomona ina wasa sa atu ngona i loa, e le aia se whaamoi moi ai. A le paule o le awara, o le tataro, ma le tau anau atu, le le wharono mai le tele tu inga tataro ina ine. Ia a alo e loa nei, o le whasota inga lea, e o mai ai le talia lea tua, pe a whaamangolano tatou loto, ma ave ese, ma li liu ese i meo lo whalave ngia nei le tatou mawhatanga mai ia, ina ia tali mai o ia, pe ona ia le tatou vai temi nei, ale la wharono, e niso vaenga ia, e mawhai ai ona pe whalave ngia le tatou tataronga, o le tapenanga le iei nei, o le tatou masina tatalo nei, o le masina tatalo filfili, o te mna o ai e whaangolong mai e loa, e iei a mea ono whaalavelawingi e le tatou, ma tatou le whaalongo, ma tatou la ngona i natu, le se fongo le tua, a wa le tali le tua, o le tali e manuia, o le tali e le lei, o le tali e whaamaria inai, o le tali foi e foi e whaafitauri, o lo whengai mai tatou, e le ngata si o tatou tunu i New Zealand, a sa mo o le lalo langi ato, aisia, a wa foi le a whaamawalalo, lo o nu o e wata ue lo o pena whaamalo mai ohai, e lo nisi tapo inga po nisi tatou nunga, o le whanau o tau whanau wina le tua, o i lato o whanau lo na inga o whamaina i le toto le tamai mamoe, o whaatumuina i le nganga pa ia, o te talo atu i le nganga pa le langi, pa le ngangana esi, o na o te ina le whanau le tua, o whamai le roma lato i te ia i le nganga o le tua, o whanau na tua le tua, ai whalolongo mai, o sila na nei mea, ina e whatapena ai, ia lau talo sanga ma lau te inga o i taimi te talo e pe ona nau ma ungani i ai Solomona i le tua ina e whaafonga mai ma tari mai vaenga mo mole la whanonga mai le la whaso atua i tūlanga ne ia ai se ara whaalawe ina ai e poloka ai a tatu te talo why aren't our prayers being answered mua o le sala po o a mio leanga ele itautino masalamo mai ai unconfessed sins ole Isaia 5 foi upo lua e whapea ai peitai o a outou a mioleanga ua whai ia ma pāpupuni i le vā o outou ma lo outou atua o a outou anga sana foi ua alo ai ona fofonga ia te outou ua ia le whaalongo mai ai Whalongana le sa o le mele na amata le tatou a fo tatou whaso ma le tatou a o onga le ne fiafi. Le tūlanga lea, e le tali mai lea tua, o no oa, o iei me iau whalawela vele vā lea. Iei me ua le au o tue le tatou, talo, ai whalongana le ngoe whamai, ai pe tai, o a tatou a mio, wawa ai atua tu winga mo tatou a mio. Whai tete fo iau whamatalanga e whai, e le tutu sama le fionga lea tua, wa ma whai na e te talo. Ai pe te talo fia le lei foi le. Le tuai le langi ma le langi o maulu la ma o e fio ai anga le mai. Le ai e te talo sa o le fio nga le tua. So se me tu te ole mai ai i lo i ngoa upu ia le li o Isu ke riso. Ia o tu wole mai o lea o upu le li o Isu ke riso ma le fio nga le tua. Tatu te talo i ma tatu tuai i te me lo tatu te talo i nei. Le lai fa mai o mea ia fa mai e alo ai ia fofonga le atu, e alo. Le la lo tu lo tata, ale. Io e le tai atu ia. He is a righteous God, a holy God, a just God. Amen. Amen. Ia. Ele tai atu ia. Tonu, o lo nami o tonu, e le mawhai ona iai le anga sala, i le mea o lo o fio ai le tua. And he does not tolerate sin and evil. Ele whalongo mai fo no winga. E te tinga ina i le utulare te talo ai. Ai le o tali mai ele o whaafongo mai aisa. Ele o saolo loto, ele sao winga, ele o ngatusa ma le upo le atua. Ele e tali mai e o ia. O tatou a mileanga ma sala, ele isala mo mai ai, ma liu ese mai ai, ma vala au ma tu inatu ia te ia, ina ia ma ngalo le toto ke riso, wa avea la ia mei le sala mo mai ai, ma awala wa puni tia ai, lana whaafofonga mai, awa ole tua ia,
se ese whamahangalo. Amen. He is God who is wanting to forgive us of every unrighteousness and every sin. Mena le whamele mua yoane mua fo upo e balu e o ile iwa. A whai tātou te whaapea e le ais tātou anga sala. Amen. O se ai tātou ia ita. O se ai tātou ia i tātou. E lo i te tonu ia te i tātou le upumoni. Ai a whai tātou te tau atu. A tātou anga sala e whaamaoni o ia ma le ami o tonu e whaamaangalo ai a tātou anga sala ma whaamamā mai ia i tātou ia mi o le tonu malava. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Mantu fuera e te mi fu ie I lo mafofau. I le me fu le lo mafopia pe te ato tangata mafu e le ia se me o a fie po a whainai. Ai te le ia lu le atu e lau tu la te talo po lau tengi te talo. I e wala awa I le atua e wha mamma mai oe. Nia e se su e mai a. A wafuenanga le e te manao. Ia e langona ina ma ia ielu so ta inga ma whana le teimi le a. Wa e whapea mai o e whapea, ka pasa, ka se tula. Tua ium, e le umi le tula le pe a ona e fie iai. Ma ia e maua e longa. Se pe o sua mania le mafutanga, e uma whala tula, wa le mana o te anu, sai sea. Na whale pe umane le lu tatala no ma le atua. O le ua tala no atu tala no mai. Wa me tonu a le tatala. E le na o le lau tuloa, e le na o le lau mana o ngai luma o le nufali o le atua, na sa walwali e se la iwa pe ia. Pulea oi po ala me fai mana ona na o tu atu na la ya te oiro tama le ai e te fatali po ala me fai mana onga I wa matu ele na la matu le e te fatali po ala si mea o le ala wala ala fatu nunga ala le me fai I me I wa matu nei la ya te a wo fole te talo o me I tutu no tatou loto a mamala tatou loto o mana ia le lua te whalongo toa o wa te talo wa o ala te talo wa e whalongo atu le ai, wala talata mai ia le atua, ma le tali le we vai. Au wa ai te talo lo e te le whatali mo le tali atai au, e te tantonua I le teimi nei, o tali lau talo le fai. Au wa upu ia le fionga le atua, a whape e te tonu, mai tau tino I lo loto, fa mai e whai lava le mea wa e whai atuai, ran me le, te whai atu le atua. Ona whamarisa lamo le tosu ma fitu whai ue wha. Ia e fia o I le ri, ona fo ina maile e ia te oe. O mea umai mana o helo loto. O a mea ia wha leo. A mea mana o ilo tātou loto tātou whanau le atua. Ia se tali o wha mai le ia nei. Ia se manuia I te tonu a inga. Ia te ngata lato te loa, ona matau le atua lato te whaafoina malo. Ia lato lo whaia la meo tonu le atua. O ia whaia, o tātou te awe I lumo le atua. O le tātou te talo lea, e le ai se pāpui, e le se mamau le talo. E te talo atu le teimil nei, po whea lava le mea lo I le manaonga, e tali ale atua. I say, there is no distance in prayer. E le ai se mamau o e ma le talo lea, po le ai le mamau sa moa, e tali ale atua le teimil nei. Ono lea, ona le ua iei luf so ta inga mai. Wa e se taua, a iei ni me whale tonu, iei ni me se whamai e tau tinolo salamo e whapeatu le tua. Te mana ai wha uma me I au te leanga I atu ia te oe. Te mana ai whata ele au waluatu ia te oe. Te leo sila mai lo leanga au whata ele ina o le toto ki riso Yesu wa mamama wa maangalo e ale ue tau tino. Me lona lua. O na iei na, whamai o le loto le le unforgiveness. O le mafutanga ua malepe. O se mafutanga I lei ma loto o lua. Ia po le vau oe manisi tangata. Unforgiveness, broken relationship with your spouse or with somebody else. Oe baila le whamaoni le upole atua. Mai tō whai tala a Yesu le ne whai. Whawhena tō watu le atua tō le wawa ai ai. Malo uso le whawhena I fiele le I le atua.
a le tātou te leo le lei mō tātou ai. Whawhen tātou tau mawhai e hafo e salu mo a whaleanga i luma i le atua, ai whawheo tātou ai, ngai e tātou te wawa e atua. Le lai whamai e whainga tā, o le sia mele le o tali mai e le atua, polo whala belawe ngele, so ta inga lea. Lo ia le loto tinga, ma le loto le whamangaro. O mea wale wana tutupu, a lo tau ave mai ana na tau sang. A le lawa te whalongo tu le nganga o le atua, o la lawa e whapea mai a te oi. Wa ilo uso e whamangaro lo uso. Wa ai oi e whamau lalo mai lo ta mama lo tina, i pe whamau lalo fai tātou i whanau ma whailo iei, o tātou se, ia, ma o whaua wai. Mo pe territory fai poi fitu. Vai mana ia whape o tau tane, ia whaile a inga ma le poto, ia whauta uta i le tino vai o le whawhine, ma hawa ia te ia, ina nei whaalawe ina a o tau tatalo. Ia ma le mātai o le na, ma request futasi fai upo e lua lima, a o tau tutu ma tatalo, ai se mea tau te tinga ai se tasi, ia o tau whaamangaloina, ina ia whaamangaloina foi, e lo o tau tama o le langi, a o tau ana sawa. E se le, tātou te le alo me le fionga le tua. Ele tali tātou talo, ia me sa tātou a whafunga mai foi oi po whia lawa mea ia o nā lawa, e ia ilo vai ngalo whasiawa, ia le wai whafunga mai, o le mena ila o tali ele tua ia te oi, ai le ngatele o oi le ulo le ahinga, o le wawai umaseo whanau ia te oi, e te whiula te talo mon manui o lau whanau, ia le whapena foi lata me te ona e amata mai a tātou, ia eilo, whamai awa lawa ne e whapea, ona e whaia le mea lea o lo lima i lau wawa. Nanga le tali mai e le, lawe ngia, la whamai e vai. Nanga e vai, o tina vai. Ia me fwe la lea, o le fwe e tani mai i le tusi le amareka, whamai a tātou te talo. Ma le wo te tau te talo. A Yesu me tu tinga i te tasi. Ewa Yesu le maana i o upole li o Yesu. Whamai i o tu whamangalo. Na ia whamangalo ina o tu ero o tu tama o le langi. A o tu mangsa. Waila e se tau o malmelon tonu. Ai wawa ai. O lo whasolo tua. O le a fo ile. O le manatu wha pito mana o ngaleanga. Selfishness and wrong motives. Ia ko poe whawha i poe tolu. Wa o tau ole atu, ai le i maua, a wa ua ole atu ma le whaale tatau, ina ia wha uma aia mea i o tau mana o le anga. E ole, ai se sele me ole atu ai. Poe lele nga ole, e wha tau no se mele, sa oma se mele tonu. Ia e loa, a e ole le atu, wha mele upunga inga, o manatu wha pito mana o ngaleanga. Le wha peutani a selfishness, e pe e la te olea ngā oe ale te taloi e manuia mai ia, wha manuia mai ia, ia o mawale manuia, ia o mawale me lele. Ai whamai ia, whamai uotu uole atu, ai le mau, e alanga le mau, e le whape e le o ele tali le atua, e le o ile atua le mele te ole atua, o ngai se le mele te ole atua i le atua, o rangalona wha. Masalo salo, wha loto lua, le wha atua. When we're double-minded and there is a lack of faith. A ia ole atu ma le whaatuatua. Aua lawa ni masalo salo, aua lawa ni manatu le tangata na te maua se me tasi mai le li, o tangata whaaloto lua e whaale tu mau ia i o na ala uma, ia kopo mua wha ipo i ono le wali. Vai, lea lau whamai ei, e le tau le tatalo e pe le tatalo a whaiala o lo finangalo le. Ai whapela o le te ngase pe te ma, pe o le whamai fo le iai. A whai alo finangalo le tu wha mai le umai mātou. Ia, e le whai o mātou loto whai alo finangalo. E lau se finangalo le tu wha mai. E lau se finangalo le tu ro ma. A ia e loa, o mea ia e a mai le tu o le wha marolonga mo i tātou. Nisi o vaenga le wha solo tu iai. Ia, o le luna lima, manatu le alofa i uso matitiva, ma e o loo, e o le loloa. Uncaring attitude Amen. For the poor and the lost. Wata o te lua tasi wha upas futolu. O lena te pune tia na talinga i le wala awal tangata matiwa. E wala au lava o ia ai le talia. Ia, e te tonu. Ia, anga liso sisi ai si atu ia te oi. Whatangtanga ngai siriwa ia se mea fo atu ia lato. Ina i mawhai ai o na tari lau staro.
no, o lo le tatalo, pe o le atu. You do not pray, prayerlessness. You do not pray or ask. Ele I maua oto, a wā ua oto le o le atu. Ia ko poe wha, o lona whai upo e lua. Mai e tau lava ana e ole I atu I le atua ma lo loto ato. Ai te tawana, te tawana, ma vaenga I fitu lai wha uma iei, ia mea mawhai o le wha lava le ngepe, o lo a fia ei, ele tātou te talo. O le mea wa e ole atu ai, ele o tusa malona fina ngalo, malana upu. The request is not in line with his word and his will. O le mua Ioane 5, fa ipa sru wha, ma sru 5. A tātou wala au atu ia te ia, e tusa malona fina ngalo, o na whaafofonga mai le o ia. A tātou I loa foi, o loo whaafofonga mai o ia, o na tātou I loa lea, ua tātou maua, mea ua tātou wole atu ai. O le upo le atua le fina ngalo lava leo le atua, e sila fia le atua mea uma, mai ngalua mai o ia mea uma lava, o le leo I lātou o ia la lo fatu ia te, ue mai la I le tā ua vaenga, ia au whai ui watu la tatua o ngā le lefia. Io le la vava I vaenga nei, ia pe o vaenga uma nei, mo whatape nei no tātou, a tātou wanga I tātou talo whiwhi e whai nei. Ia, a tauno nisi a, ma tā upu ia sa noa I ai, ia tama loa lea so wha ia sa lesa, Charles Finney, wha whawhewhea o na tātou tau mawhai ina ia whaola o tātou o langa. How can we promote revival in us, in our churches, in the nation, for the Lord? Mai whamai lava ia, o le mea lava le e sel tāua, e te tau o na wawa ai lava oe ia te oe. There has to be a self-examination. Wai whaapea lava I tai Lasa o lele a mea uma. O le okay, a mea uma. Ai a whaatanga le nganga pa I o le tua, e whaasusulu atu lona, lona malama. Lona upu. Lona upu I te tonu I tātou, e le umi lava, e le pine e whaailoa atu. Le mea lea, ma le mea lea, ma le tūlanga lea, whapena fo I lo utangata. Temi te latu te talo, ai whapea mai lea nganga pa ia. You said this, whailutala le, whamawalunga lea, whamawalalo, whamawalalo ia le uli, whamawalalo I tangata, ona whaisina le manuia lau whamtalangan whai. No rola ia, e tauna walu mua la Siaki mo mua tai ia, siaki a o e te li o tu talo lea. Talatu ai la, I le lumo le li, ma tele ia o le mea le whamai ia, wawa ai lava o ia te oe, o iei se, is there a lack of love towards God? Yeah, me foi lele wale o te tutusalo wa lofa I le atua. Lua ia lofa. Lua ia lofa lele iei ma lo nau, wale o te tutusa, a fu atu, o matua I mawala lo le levo le wa iei wa lofa I le atua. Yeah, a lack of love for the Bible? Leo to ye fu so walofa po so nau le fionga le tua e te sa ili ina ye loa I le tua le me umai sia ki tātou o lona tolu neglect of prayer pelena ta u ya le benga fa lo me u pe ole o to yese o le se uma futanga tatalo le pesa ma sani le temi o fofolo bolanga se pe ma fana lo ma tale te tano ya o fa pela o pe o fa tutu na pe mangele kunga wa e te fiti talo ai we le fiti le ya la sin kama te talo we le pe say hi bye pe nga say hi say goodbye I will to ista tano we le pe na ya o we ese sa me ane tu e le sitana tano fa lo ngoi fa mai te la tato pe na mana o lava Yesu Keriso, foi ele lua dates, bem, foi ele faz lua appointment, foi ele por lua time, foi ele feilo ia na mi ala ia le but ole maftanga le fina lo ia intimacy, ole aso male aso, ole time male time, ole feso ta ia lo to ia foi pe me assesi foi pe assesi pe fa pisco, foi le assesi mai na male ta assesi mai foi ia ele ai o time le tatau o taimi lo mafutanga te lo tatau no mo tatau tu lona fa tanga le ngango le li fa ilo atu or is there a worldly mindedness and carnality in us le me foi le yelo mana tu fa tangata pe o te le e te
si atu lo manatu falatino pe manatu falatino ilo o manatu fale atua ma me fale nganga e tato o whanau wale atua mo ta ua tato o nanu wale atua Pe sili lo na unami me falalolani me falatino TV me fafia me fafia me wa fapena be sei la ma lo fifia ile atua lo maftanga talo le o lona lima is there pride ia vai me ta wale e woni ngale tato ala na tato le talo il fa wolunga tato te mawhai o na whai mea lo ia tato le mawhai ma le poto ma le ata mai e whape atu ia te a whape na taro i Solomona mta koe ono le luana wha inga tupu ma lafo atu le atu mea umalawa o lo popole ai whawhela tato te leilo mea umapele o ia li tama o ainga ma le poto a o le ua whape na ta whate tai mai Solomona i tato ole avele me pe whauolunga lo ma atu mai wharangorango ia te oi numero uno a lack of personal worship ia le foi se taimi tapo i mai vivi ai te foi le pe o matutulo o langa vivi o le o yese o langa matalo foi le vi inga le tepele ua io e pe o le pese o le ngangana le ani loto e fa leo atu ai no mato isi lofa io ma isi taimi e te pese ai te fa longo tu io mafutianga me o pe wa mase o pe wa esa tu pe o to ulo to ai me ala wa mafana ala vivi i malau tapo ia there is power in praising God. Amen. Lo ele mana matautia. Lona fitu a hardness of heart Ia me foi le pe fa malo alo mo fa malo alo lot ko ma o fiwa lo pole tu esa sa tu mo fiwa ala na fa malo wa ti le malo lo to esa nga foi o ele fa lo mai le tu wa no le upole tu ona fa mo lunga le lot ma ua malo ma fa ala upole tu se matanga mai me ai tatala tu lo lot se fio mai le tu le matanga numero valu a lack of personal holiness ia le olang foi le te ola fa mai na lumo le tu sa wana e ola foi le va fa ese me le langi ma me fa fia por kalame cha longa o TV ele fa pele ele anga meia a i fa mo ia le lo ma ftanga le ma le tu lona iva the thoughts of your mind fatanga ma fofau e alu solo so se mea wale control what to fa wan ma fo la to ia wale to yese nga foi la ia e fa ton ma te le upole tu fa ton no ta to ia o ia e fa tanga le upole tu la nga fa mai e to fota ina io ta to lo to la e o le ola ia le ola fa le nga u fa na fo wina le nga le al ma fo ele fa na fo wina e fa fo wina ma fo pa yeah, Lokornitas fulu for petolo malelima. Yeah. Cast down every thought and every imagination that exalts itself above the knowledge of Christ. Aima natu mama pe fa sausilia ele upole tu ele sa le upole tu tau fa malalo o fa malalo o ye na mo se sema ala fa malalo o se se me o ye sa tau fa malalo mo me ta ai fa mele upole tu le ai so i fo i lo lot na ia e fa malalo la ia ma e fa mangalo wele fa na fa mangalo pe le fa malalo lot Aone a vea se mea o se olo malosi i logo langa i tamu whai pūlea oi le ngate nai le wāma tangata ia e mai se lava i le tātou lava o la whapa ia ina i lunga o Facebook i lunga ma fa matala me teknolosi te tongo foi o ai nga me ba uma tātou te ba ai o me aua whatanga ina i whapena lava ona i loa whaile whenga inga maumata o te lewa ai meleanga ia o te le tautala i mea ia whaasai lo o langa o lona se fulu disobedience to the written word and the spoken word of God ni e lo le upole tu le tau wa upole tu ele ele mele le for spiritual prayer e te talo mele le fionga le tu e online mo ma fa ye ona e tu lai mai o ela o tangata o ma fa ye ona e sota ya tu le tu a fa pe ona na o ia e mai le tali o le tali o ye lu mo le tu ala tato sa ili o tato tangata o le langa le e ma fa ye lona o mai fa mo ni anga le tu tali mai acknowledging the lack of fruit of the Holy Spirit in our lives. Ne tonu ale
Matau le fo ila amatanga o tato ngane tato tete no I fo le ngang. O male fo le ngang tato tete no me alo fa le ngang pa I. O la bane ngale te ai. O fo le ngang e fa matu ina lo wala. E lo I. Ia e lo o fo ia ria e mai le ngalua ke wise to tonu ia te ai. A wa fo le ngang pe o le e fa sino tato wo langa to tonu. O na tangia mai le fa fo ile o langa lo tato wala ne. E longo fia la lo le tatalo e amata mai e tutono le folo wolang o lo le on sa ima lo le fa palpale il taimi le a ele o fuo e le se alofa a o le se fa moi moi o le se a se ola e o fu inatu pe tu inatu ele o fu mai la wala le se anga malu le se fa o tele yo me o lo i le fionga le tu o le talia o lo ia ila na Miana le fa peto e o fu tato vai aso le vaiaso ma le vaiaso te o fai un o limazin se o tatalo a I tato le ai a mata mai a ele mo na su e oe fa tangale nga le tua fa fio mai oe o ava ngo lo wora a fio mai su e mai ona e fa ilo mai le ai se o fa ilo le tua se o fa maulalo o salamolo o tatalo ilo ia o le o ngala na le ia fia o te ton I le fa pea foi o sao ato to sa tangata le ai te su ifo o ia te o mai fa pea le tua se o te mna o mai ala tali mo se mato malo o New Zealand a mai se tali mo le nei fa ma au te fa mo mai lo o mo tangata a o watu ia te o au ma fa no mo le file mo wa pio I si aki ai o le file mo le a o anga ia tu le tu te talo e te lo mo tali le tua o si aki le vole lo filemu po le alto nga filemu le a fa pela ole ele o mautu pero mautonu lo roto ya to tu wa ya tia na fa pe atu le tu ai lo tanga tale ne fiso son meio Amen. A me se lava le taimi o tato iai pe o tatua o onga sa fai ma o le atu fai o fo I le tu se palinga o le vai taimi po le piliota le nei o le whainga lotu. This is our time to shine. This is the time for the church to arise and shine. O lo iai le pungi sama. Pe o pou li uni mea uma o no leanga sala ma le tama whai mea le fili. A le taimi o le e kale sia le li whapena o na whaama ai. Sharpen the weapons. Sharpen our lives. Whapena o na iai le awhia le nganga I mumu I o tātou tangata tātou te whai ai le whina ngalo le tua ma whaai loa le whina ngalo le tua ia ma whaai loa tu le malama lama I se lalo langi fo I le leo loo sa ilia I tangata le tali se lalo langi o pomi safa le nganga ma o tatalo o se amatanga lea o mea e mawhai ona ngā lue mai ai le malusi le mano le tua. Mai me te tele la whapea, ona whai wapea ngai le tua, ma tātou wapa I whai longa o ua whapea, ona whata oto le tua. Teimi muli muli nei, au whapea ona tātou iai, ia o le whai ungana o le tātou wafo, o le tātou a unga le nei e whiawhi. A wane I ngalo, tau tino masala moi me umalawa o whapea, na whaalawalavini ai le tātou taro I le atua. Ia ele loto maulalo I nei mwhaion tātou whaamangalo atu I o lo whapena e tinga ai na ia tātou talo atu o sao le tātou loto I ate ia. Ese foi ni mana onga leanga mani mana onga le sao. Ave ese le loto whapito ma le negative. Ai awane I ele loto masau salo ma le te tonu. Ia tu inatu I le tu me unga I o tātou loto. Nei lea ni fiapi. Whamana le tele le tu I atu ai.